Bia Kamal normal Kenyam normal na me der we kene dialo kontin tin la roisni ki lari la ka lien ka tuk nent nas ta ke ler gor banyo ye kel ler titini gar yono baga nyo ye kel ka ta dana dong ler ngaro din keja gor borosh ka nasin kontin ni de kontin la Dr. Macha la ja kuskeken la rana be dong chawi de moy ni gwada dana tetin ke rami mo tega trauma ke teke dun mo dien mo ngonga dong che yogor cha pen yo ke dong gore kwer ka Dr. Macha cha pen kwer ke ram mo ba dong fai ne gwada man ke ram mo ne bani teka gad man chunkel ke kuma kid mi yadi de nang nuare don't take she man to the day ka to la dini SSPDF to charge ko wukan waru kan kanak either she man she ka bot kan je kare ko mo ke cha tere mu shi gajek can this individual kanati like de kolar no take a trauma take a mental problem ke mental issue me take a like tell blame ala mala chwal ken o bel tell gwade ken nangten gero bike diet Dr. Machar biken bali and biken kame so no more gorjeno barai ke kwide ko bana talk bana jala na nere kondong te ka trauma ki gor lwak ka community nwari ko to kon ngene gor ka lwak la talk Kenyam ne me da ne chi korme je to ka nasir kor toga kam Norway army Jason Bor da la jin da la hen mi changa kon jek changa community dan changa je jek ma de kon kech chana peligen o de ni SPLA ayo shunken kelka Dr. Machar jiran ponyo ni chiang a chengle la nguba a chengle la le mi shikore shi de luang ka she family do ke gad ku ke she mori mi she ono no dere ka nak ke dere ka yong la keji de la kola ja teri bi tere lo sho a surviving instinct nam ku survive ni jin ko shi goro de tegdu de jeleli de japat meji talk caused by la reality ano jin bukulo kwedi yo bi riang machar bi kulo kwet ko this is what happened kan wer content take a trauma ke take a mental problem mental issues man take ka so tuoge kam ngwene nuore ke de ni jani de ni ke miyadi tete nuore ticketin so ji kormo chor la ti kon diala nen den ti na den o yena ngume ter yena kanedi ti la de ni SSPDF National Army the nuore ne ke 2013 and then jalo je community George ano ne chinero da linga ke no ngane mental ke Unified Force ki de ne kon shamat no kane kanasser then biner blinga ke ko Unified Force mo te ganworten te jangten te taten te any ditch rewi ke Sudan teten so cha ka de pino de te kanasser ko mo na ko e wich yes Sudan ke le de ke chongten mo na ka kuma na mo kana lokan ware but
mechi community chige should take a trauma kan nuer panken angu mengai kene about unify force so logi kan nuer ka doar shet chicken ten kont latke are wiki juba shet chicken ka ngach mangai kere dia any decision ma chalat ke juba ajen kweren dial ko ka fake so any decision mi chalat yene de konin la kwar ge juba bialinga no ba linga jiwach that day incha tuokaje chibuti ni jeno linkane ikodi ma yen animals ne yen le sha yen na era la ja gorno be ngaji no ngumle rore ni altongomi chana de ti jeno ngai kene unify force de ngai kene de kake ko dang di cha ko ter ka nasero ni ke 2024 akwa peli ron kin dan wel jog be ga 2014 15 be gwadme akwa pel kwana pe ka me dana chi tuok again 2025 amo ani konen chi ko tuok and then from there cha de ya juj then che tikelit then after that me sha ngaje ken no ne me becha charu ko cha jala no lo kanai ngane shi ken shol ren ma cha shol right ni kenetin konti la nuori tintere we nasir so chala no right ni ke GSPL ayo remember that right ni na ko nuori konti ka nasir right ni ka special nuori why army right ni ka ke ano e would did more nanke dolwal jene ni amelat ke kan dir mo kan na ko tem right na china la right ko kan nuori chogri anego ki nuori why army chogri anego ki kon da mane konti cha na kana ser china ro gi kwiden wala nga dung de ni ke de che tigre che top ko ngo ko beliu ko de chwale de ki civilian chi nor wa ami bo nor wa ami just ke ngane chit ko kon te gangon ne chi mane ken so te ka chongo de ken chi mane ke de kana ga okay kwana ben gwadame charing ma char shabel jin chirai ke nor wa ami ken am shukur angula banke pinya men nyen na ka kwide yene ko lan wer ko ne shunkel ga jang shukur nge yen dial ano kor tuoge tugde ke de ni kene community gag tok ne kenyam sha doru nang no tin wer wayami ikel shiren mat ke kuma spelayo ko lo ben after that me chala do be ke risk team be kana nang ke be kan wuro mo be kana jagba chop ko juba den chore chu to gwa da mon ankore chu tuok chirek machar ma disagreement between Nuer Wayami and SSPDF e waji SPLA yo ngum ken yen Nuer kun ken kanak then from there ko ngai jere machar Nuer then cha ring machar cha kef cha yen chen ndang re bakel ka pay dok cha ring machalat katijen right now biya ko barar ring machar jera madan in men na kan Nuer ke kwide ring machar jera ma jen ring machar mo ni chi man mo ne komni all those things they are lie my jinmiti ka trauma du chi mat jo dar ring machar me cha ko yen ka queen wore ngumi che nyok leni entere ti jen 1 year full right now tere ti jen ngumi che lat nyok after that ko ngura kana luin kana barar ene shi kirchi mayadi te jen ke dine SSPDF che kanang chan wer cha weekend cha ko destroyed chigun wori kan na helicopter boka na nik incendiary chemicals man mi cha pel wi mon ma ya chale chemical cha use wi mon cha pel jen chala do shi mi de bong na shi mi de bok civilian ko jen mi cha bok la ka wanga kan joy dial ka wanga ke men mun a chenga bel chicken pitten ngumi chala de kir ene che na bok ke ko gwa de pentino e ja be dil to bon gwado mo keli ko nen chicken ke wang me gad tiene ko le la ne chupudi kan ngana ko kwana ben ko yene de content balkering machar ko che video no kunu wan che ganen che article kunu wan che ganen ko ene ka ngaje no shung yena alami yid yen nuore ke jamo ala shwal ke nuore ne tel doshka ke tel parenting ka mugwa mi shaka mi mor ken gur ken ojin don jin chwer me dan da which ke jin lazy la tel option do dien so option no di bi road moy karami mo mi be bel mi be tin diala ko ne ngwan ka jibi ko la thuide
rieng machar kene ye pen o ila de nyinkun kene lar rieng machar la ne mal South Sudanese kelio yom chakul ben yo bakol bichola gan were ko jena don were kon dial ko kon were but after that mishi kulu we ka community da dien yo lo me mane dial den bi jen chi jin bele la were gwadmo bichulene ne dial ka but chinki jien si jin la national ki dorun gwadana bitin ci jakuje ashi de men betrayed ibaka nak kene toko bi kana kula lot ma jin ma michi kirma yadit ashi meke chin were ko ken jigri jogono bi ashi michuk kirma yadit ma jin ma mireng ma chate micha peni chi de kap ko bom chi kweru karwado akwa nene dial ka jinu ko tene larga jere ma chale akwanya ni jidwar kine de konte kelke remember this any kwer miche jinga de lat kwerka de moika position kajira mama mukun de la betrayal we mean that you can stop bring machar on the back did we yet jode ko gulji de betrayal de kula lododi and this is what happened right now clearly chen you no yen chai de trust me don ko de yang machar no palpen chen matene de shi palpen already ke 2016 meda teneken tena symbol still amla no yen nuari chia yong ring machar kele jendi yen goro kweru nga first of all nga la kweru mo nga ngedmo lar kweru ko ba ko nga jeno jinti ko option do dien ka kweru ngume chelet ka nuari gwada ring machar tere ti jeno ngume chelet ka nuari che de ni asas pdf chaka kapchong ka plan dien ko wanwer wa ka genocide che lat me na ser system michilat naga lungu shukte michilat naga fanga te michilat daga na ka ko bete michilat daga na ka unit state te michilar ko jin kwar aram dier kaneka beteniam ba ku lo gor tele kwar mede na jogo no yen gongorodun eke lo darame me majin ba ji lot kamen go adan en chanen ka jikalade but jiramimo mukule tere kwen tere ndo ay moyke ngumwa cha moj ne dial de ka chwa kwar ne dial jin chwa kwar engak e bene bod ngak mo jene me we eriang machar we mo ni chik de ka kom yang machar it is never his decision che jide me recommend la nyurna ba ko laro anga mo gwa ba jog du ba gwin mi lore then by composition ko gor karam na unite cha just let ya ngak wer kwerka no o cha gujeno chireng machar is free ko e shek me na unite chuna ka siase eriang machar la kwanya ni shimane majin ma cha jide trust la to that attitude that behavior gor karam loyal kan ideal shi ka kwer shi ka eriang machar shi ka kirma yadit just begin de la loyal ka South Sudanese in general ban mu ban yo begin loyal kan ne kuntin kon dor dana biten kan wer kun michin wer kun we moy kan ne ko ken bong rej buga jogo no na me checho ne ideal kanake jen go dan la kul line kul we are droten but miche ben ko na kan ne kun you side with your people so yene da to take a trauma nito take a problem take a mental problem and I will say this some of you ka drug dealers temat kan tapped in dit so ngidun charo riet then some of you kamat kwane when you look at the live video kitalat ken gandial they are drunkard they let me tell you this la ramish drug ka used for very long time ala humanity inda antigela bad la tell humanity chia dire ken cocaine chena na ta ken itungwan ano binen mishe kwangche chak kam ni ale nene or whatever drug chiramo you use chatwok you lose your humanity menda antikeje cause ran ba jilot ko manana be keje mite ka dishami ma bi ngedu bi kenerir sibi dier ko te ka gad shu gwada mo chetam right na mite ko roda na teme kane di shop di te ka rof ji kem kon wore ka chuj right now ka chuj ke titkanga ko kona gor kone sha gor tin chalat gwaso mo social media ne kon tin chol kon ke kwar
a jikany, a lua, a fangak, a bintio, anybody who go online. Ba man dana shi gor ba din ngaji no ladinungu. Riudun dial take after money. Chicken after ko be community bala better keep community dan bagwa. Ku fayni jin ka kwen kan wo ba mu ka position. A jini ko ana charo da kwap. Chatel lot and where the ala ke be a ketel lot chitka ha. No. Take on a different mission. Teach you code con Latin. Shang and near wood shall ke Judas Iscariot. Take el medan ke jack dang wero. Take el ka many make last hour shaben. You ye shoot your jacob. Carry a long jandang joke. Why? Over survive. Ko yellow realize after that no make a lot of midjag mukor long up with ye Odin Judas. O maniam, she met Chaloy de Chajana. She you Chaloy de Chajana. Coach Lloyd de did canamo, ke dab and an nene, belel. Macha quere che betray. Then she con the alanet. Kona may take a Bible. So again down to a tamakane quantity. Ne conchilodian chajanang a myth, chayanang a quen, chayanang a power. A condom but a thin forever. Tomorrow, Bran could realize, made an nature lele me jagalong. When she go ben cut their sense. Either Chiranko Pelamat Kwang, Chiranko Pelamat Taba, Bukula be realized in yok again. Kitchi greediness and an begin a can lord you can rongaja, Bukulu lunjok. So Jiramamo. Long nuaremo. Either a Jiramamo Muku support Neber Tenak Nuer 24/7, roll Ethiopia Gambela. Ki kushon kelga tet and con nakanaka fangak. Kishunga kelga jang te nakan worry, bore, kina guadan tigetin. Nyok shar again. Sherry and nyok again. And no community na metera gwa within a society do. It doesn't matter gwada down a teeth in Tirol Kawain, Tika Africa. More the gin point durun by idil keg no gin a ginware. Chajibumin choli gin jang. Chaiman cholet tet, chaibuman chole bar. And yoka yuta to gujito, bijek bigetil. A queer mugangamo, a queer bijek by the way, queer larno a bang along. I can pet down, I can rundang jok, rundang one, rundang ditch, batuk. Bugoy mo batuk. Jin banana, rundang ditch, rundang one. The butogurun tomorrow, bibat. Ma tell Rami rich forever. And point a kim yadi the queen ala nega quidi and a machikan be rich, man of their jaw. Tam de batogurun. Budon the gin canagan, Kamundan, a can budotone. Run baradi and bala coin, Bamuga belenu. Kami jen guija be rich forever, and good a mochal kirone. Chirun kachika quen, rante kerundang de wimon. Be loyalty do be kula kamkaraman nagia, Muku genocide, kwe go be a wipe out. Kebe ya bat wimon. Chirun ke chika calculate. So Gurian char. So jugni yen one. Dr. Yang Machar min logije. Chaji pin deri look, teliriak. Deri look. Either she go there la showdu, chaji look. She go jindar jimuika quer chelaro no baradian ba muika quer mangada. So Jin, you wait for your time. Mijin mi lugu nuer community. Lara lugu nuer community a check. By imagine which jin an nuer. By you treat us as an enemy nuere. Bado be buwe kering machar te nene yen nuer gini je guye ring machar. Mandane Kenya, I told you. Angala quermo. Lar quer du bakul ngajin jin quer dan and fight the quid ram menene. Yo then matogrecha belep chira din yetogrecha belep. By ngajin jin quer fight the quid. Ram menene. Then kon di albana chuwe bu koram bana je support. But telejiran. Mukul laro nga kachana nga gor. Raji de dai ka bang riang machar chene melel nene. So who's your leader?
Who do you want us to follow? Lara jede ba ngaje no guriya ngak Ramadan tedin kwiri janena na kondi alden ban shuwete na gare ma char kwan japel kwan ngaka me gor gare je Ramadan bu ko nong tik. Korana bura jeno hana rama chame jene simple ba ngaje no jina cha kwasi ada la to nden ma chubani yo ke gare en rama no ka ring ma char o jira me jen nagumo. So who's your leader? Mugiji mode gor nwari ko shin wari ga bula jor bank chitik ma char shi bu kwet bank. Option jana lara ba ngaje no ngungu tere ke nyame me ke shigame tere na ngaka meka. Ko ngai kono kan diala konde chiti ay medan ko kume spilayu. Kakan dial kan wore kakan ter kan yen kela mon won wore ka chanak me Simon Gadwe dwel lad no wore ka chanak again the same people tilat ko wore ka chanak ki so Sudan atika mal anga chi lara look Simon Gadwe dwel nobody. So yen interest nukuna yen de kone cha ko bi anwer bi akanak chemen chalar yen won ala surviving dun te kariyam nwore mukanwer kan ga kon destroy shi abe survive jena ko ele jugo no nene en kir shi angaje no bete karundang de wi kwam kwera meteta bete karundang de anyok ngai kon diale ne diare wi ka so dan tigi chuja ko pel nwore ka ko pel shi angaje no janga tama right now lokan manalat ke kim yadit ko gat ken naka general ken liu ko kortama ko la wi nanke ete ke kirm yadi de ganga wi kwam ete ka nuare to goro jena ba kom ba kan mu nuaru kan kom kan be connect nuare tele ka that mentality of revenging. We don't have that mentality da kon nuare ko kenati forgiveness. We forgive you even though shimi jekchelat tele ne rek. You do not have that re mala lar ke ngaka to ebe cholurun tele ne nuar la lugo ne nuare ka jorodien la rome chet ka tuong chede metiat jale yana lingo no nuer mi che ka jalmi jen gwa din ka jabendo nuere la ja gang ka gang mukenen changaran che lubdina me che de gorno beje kamra chede to tel jaga nuere no mono. So ko kuje mone mentality mo mteke kiro ite ka komdo mo ba mach reng machar tel komra me maj reng machar leven e duobo no be young generation bikaru ire wi ka so Sudan ba this whole mindset tikene diality ba je watch run bijen en generation amekeliu la new generation panke run buga kweren cholele chokwan yo mashi kana kulu kan diyan yire ma chalo kan kelu kan de ko ken kan galo dan ba am young generation rodian baro da chung malangwet biga diyan buga joj ka voting through voting bana me dwal kim yadit keje kim yadit ko afraid no mishi yang man ci gabanyal cha gabano ko yang man right now tige mentality no bikan which bikan alat na mo cha gor kir akir mo kon allow ba voting ba jelat bikan this young generation bikan ngaj bikara idea bikan ngaj then the whole generation ba yujia kaka kol manyang jungde konen yenke Michael Makwelu ne aten wega aten ti kon ke everybody mten gwada mo awene ka akata bande ngaini ne di alten wena mo they fear the change kan jang di alen ko nen kon de use ti ka use just to influence ni ka cha influence ka brain watch and omun weru kan kweru kan jek no chebogwa no let me tell you this ne di ti dwale ken ke yen young generation either a young shi mulanga ti kwerkamo there will be change and where she will kwerkamo there will be change teram golia by the way but this whole generation me kan the content kwa young generation kwa kale staff tel me kam kanaka jagana ka ja shuch ko bu ko we kur mi tel me jigatena kan jikene lia kan general den content kule survive ko ba ga jono wi akel kan wen nan ka kor wi anyi kan wore kan generation whole generation mo dwale kan ke chenya dana beben so Sudan bala gen wejen yama beteka faster development chenga dan with this whole generation wejen gen kuriyang machala terga kwidamo a young generation ka moy ka chance ballo ka je te ka ne timiyang te chinga jeno men gor ka yang machara kwite ka dun sianga ja gwano matar ka wo bu wej beteka ngo beteka men shal ka democracy mu weben jin gudamo jin nyamo birama nogo bi chokwan ashanga an chung roda morun
and then ba ngaji no betiga young generation ta ba gor the same thing again gorko mo ngwet jankata right now gorko ni change ne dial and development me ben chira na gor believe but this whole generation take a mindset na me tel gwana content by any mean ring ma cha de jadil gor ke tin go tin kon tin gore de lat ko jele request ne no a national election alat ke ni ke 2013 ban wer ba ka gen sa ke je juba che ko ti grundang din wala me queen calculate ko jera me dane togo and I was listening to a message from Nial Dengnial right what ya titine ngene ken jen yen your colleague ni rek machar che nga no don't care brother again ko che reform right now she anente jen everybody go to reform dundo chane dial chaka mach ke chunken yo dial chikir ke realika no wal ne ke jen 2013 to kor ke jegan dial jegala gwa dana tetin ko ene rami mo michi wakaje ba chor dien ba ko yo ba jiw na gira mo la do to e kim ya di dare jen but chance duno di ko inquire lat ke ko inquiry again the first step ke jen lat ke international community mele yen ka gurgo de tori yen ngaji no ngum tedi so jira mo logring ma chalo bang just ko jinte ka kwen mo gore please that ideology mo wrong ideology tek jimone badwa gijen on wer na ka ke no tek it don't agent solution it is never the solution but backfire I remember power take a people power take a community and power community mu woben jira mo chibete ka tit changa duor shi bi jeg medon so na me da lakel ala power mu woben kaye yene de kon la community bi akwera no yene bi akwan a jang anwar etet era mo bi generation be nang ni amaka buj bajalat ajaram dana goro no point den bi liabongo betel ter but my side me te kirene it will never take us anywhere so first option jene ado ba lep keje a queen kwala lat keje and then the young generation be chuta ka gwat and ran be shwa free and gwat we tin be shwa wetin bene di albu shwa free ka be development you talk but development you talk this mindset na gwat mu can this drunkard I'm seeing here right now young kwani kamas tabni to tell future they do not have any future that ideology karwara it will not take you anywhere che tel gwa be nang tin madon ala drug addiction first of all kone yaring yedu your mentality ni yareji la ja yare mentally ni mandana be to do find be jiek be humanity do be je watch tele ji humanity so de kon diala ngaji nodi ala mat again dinigen ano bana mindset mugo bana je lalet bana je to kodi bu kone editi ti sha goro de na de ka wen yamti ti sha goro no de community dere tigeni gor kono community achuch first step o de kon ka dil identify either she maneken bika right keke ke mitu manik gwaneken tika teka ke maneken baga jogono she fail ka parenting koran wo bijira mugwa she bijig ditka jigi gwada dana ngode kwa mi chaji ngeja gwa mor kun guru ci pid wichar then la chigdula gwa kala chari la feel bad long mute mi jeng le road but this type of people here te jorke yuti ke te ga mindset ko nware ka liu tell the future they do not have any future tell ka humanity ko humanity a dieru ka mi jeng mi to karan so essentially humanity mo kene ne nianti de la logle tobri chali humanitarian tini o tarian tongomi tiken kana te dier canadian tienden kon chuch ten kwala displaced ke loke a comedian eko gwejen wo ken run biken kwany so jela ken lokula topke je dier ken long of course ngai ken kon komun to kon ka kwan de kon ka cham but kwan dual wal it's not enough telecom wal ko telecom technology mile toto ajen mala ken kon alwaka je
Michigan there right now chicken de care ka kon many the corner ya nanga western world right now to chikula we to ka trauma me we ka tonga mi ka choja dani kenen gwa me so sha kulo kef ene de kondi la kawaini ko dondi yen char ka gan man kun kon chido da which kana man kun but some of you take a mental problem ti gore de ne gude ga tik tonga mi ala condemn Kenya ma condemn Ramadan ne gran Kenya that's number 1 me sha wo gor ka change e change ndien gor ka mo you feel comfortable ko jin ti ko kon mi chame ti ga kwand mu mad ke ti ga yudi jege cheri kane de to te chui to gwa mene so na me gor jeno de lariye ke jenda na gore no de nywa yekel jena mon gore moni ko de kono nywak an ban nyoje ka mo dodien ko ngai kon dial kono lat korodien chilote de ne kon dong sha bidu mi sha je gor ngai ne jeno re duaran no chete ka mal re duaran tere shuja ka ken wer kontin kwa kon le betrayed na ka kon 24/7 ka kwa ka yo chi shere kan ka kwiko den wer de gitigidi chenga dana woran we roguje no nga bi ngaje no men char che community da che jalwak that will be the day and ana bi chiang te ga magwa bi ngake je no chiang te even you will cry be we kamer bi kamer bi ngaje no chemi je che gulat so again mi shirkana mone gwaye ana ban nyoje kan nada ko gor kono ban dial ban keling please for more update laba we are kanwar online tv channel ko bia all the report killer kon lat krodin bien calling nyin kore nyin mali and then kanatin kon we community ode na de wen yamde ne ban nyoje kan nada bia